Impact News ta Impact Talk to Manipur yengbiri ba khwai khudingmakpu ahanba maktada ibethoi thokchomna taramna oktabaga loinana ikoknona khurumjari Iramdam Manipur Kanglaipak haithoi singthoibada wata padaba mapari mamomna thanba ngaktani ngasigi episode asina puduna lakchariba asi traditional media gi manungda ama oriba wariliba asigi lamda haithoi singthoiraba masak maming lairaba adugumlaba oza chinglen wayengbam chinglen gadi ahanba maktada oza bo khoigi so Impact Talk to Manipur da taramna okchari aigi maikai dagi so ahanba maktada Impact TV ke staff punapak amade miyeng tabiru punamako ikok nona khurumjari oza ngasigi so sigi hawdokpasidi ozagi aina ming di panjakre edubu ozagi ming laifam samlapa biodata amna hawdokse oza paniban aise Impal SK Khudrapram Kendra ke manungda uyum pok Terapur dagene aigi aibu pokpi mamagi mingna wayen bamongbi Priyosaki Devi adu aibu pokpa babagi mingna wayen bam Rajbabu Singha adagi ozasi hoji yum kai panbirabra songi yum kai panjare ai koi dri haitare mamang sahi 2018 ke November sideda yom panjare songi loine bigi mingna timujam ningon suni chanu oza makhatar pasidi ozasi wari liba artist onadi lebire ko ado ozagi mahaigi tha qualification sisu karai bhaktam bire dusu thambiu haujuk se ai suma haurupadagi haijab tare ko ahan bai primary school dagi haure haitare matam da ko angang weri ngai kogi matam da sangom sabi ka haina ragal le ngai haitare ko angang matam weri ka snakan da bora ye pa ko tlaga yamna matam da koi uimpok primary school da character ngai da angalwadi gi dagi hausare ado primary school da ai je class 3 1 to 5 hause tamlae ada marakta sisumilana na koigi uyum pok tu ge het thangna ba mada sisumilana da makhak lai mastai da class 3 amuk tamoi adagi amuk amuk halaga sonda mo primary da 3 jamuk tamjaraga mo maina primary da class 5 hause pass tawjaraga kaibi high school da muk sange kaibi high school da gi 10 pass tawjaraga birangon college da graduation je loisan jaraga adagi Manipur University da 2012 sida master je swaina loisan jaraga huju pawbu da general lines da smile lai jari haijauta adugo ozagi isai gi lamda haidi wari libasi gi lamdana kari qualification paibiri edugi matang da su samlapa mathambiu wari libagi lam jidara ise han ba horopa haib tare ko masi high school life tagi hore yamna ngalingai matam dagi ai isagi sahina sahi taraga ni thoi humdoi sanglakpa high school life sidagi metric thadanga aina class 8 9 tamlakpa swai sidagi swaina field sida sanglakpa mawong sina matam du dai si sport sida di ai si khara sana kon abji ai gi singli nauri adigi saru je khara nawbura hangde het sanabu sangro di ai kai nom singli thupani hangde laithe pani hangde chong phamda khunam sa het ta hodra ga di num tawgle adana ngang ba sakpa rom da mapung oi ba haitare the recitation the monologue high school life sidi am tawre yamna pik lingai akoi gi high school life ki matam sida any adum school sigi function lama tawrpa matam da ai je monologue am tawdra ga di ya da budau ga function se mapum pha da ba function adigi oja jing na teacher di nam dai di nga si di monologue tawroi kai lai seram ju hek ya da bidagi oja ma yam sina ga es nang monologue tawdra ga di khain teacher di mapung pha roi kai na ga ai di tawjoi preparation di han taw hodre adigi di ai je ta imanabu jing na ga putorak leraga as nang taw da yar matiam tang or su nang monologue tang or su ulamon ai han preparation taw di adi ta su taw gudam ne na mayam sang thangkala stage da pukhala e yamna amaina ngang masakpagi lam ji da haitare ko admain tawraga thamme adi han preparation to hodru ngak stage da lepaga ijeta adi nga khan gi ge gaina ha khallerga adi oja jing su loi lai adi kan da monologue ka tawdna mayam na sum nung si bidana as monologue kaina ming ge ma tamdu di oja jing nung si bidana het ko bi gi swai tawdna ga ngang masakpa sum lar pa de khoi gi family jing si khoi family jana mana yamna khoi rich family di ogidre poor family lai ra wa hai dare ko mapung oi bana dom da su nom ma ge hing bo ina khoi maine hing jare hai dare ko yam big in kan ji ko adi da
khoi baba sina matam da khoi imung si nam bana kala gi lam sida mai gi profession mai sinpham amam pai han na ba thajan na ba ji am hon ai ba ai si sai intro to bu da heu dre isil no ya khoi tariet ne ho ai no khoi nupa manga ni nupa manga da ina aton ba nupi ani ko yawe ada ai khoi aton ba ne ada akhoi gi dada mana pung ye ba ran be adagi ai gi dada mana nat sankritan sai sai ya ming so dum palla ga habi yan wainom singajet nat sankritan gi da wainom singajet ko sai sakpa ada swaina ando adagi matam da khoi gi music hai tare ko don gai bije khoi sai dada pung gai ran bir je don gai bide matam da hana don yi am haujar e kala gi mapung oi bije da khoi hana grandfather khoi ipu jing sidi matam da ipu ji ju khoi gi sat sang gi lamda masak mak nai draga ju hai ba fil sida kala gi lambi sida andwaina mayam seba num tau salam me baba hoi gi kangbu sida di kala khoi gi sum sida tau di yaudre ado khoi huziki khoi gi baba da magi macha sing hai tare ko khoi sinau sing manung di kala gi lam sida khoi wan thajan am su hona rakpa ngang ma sak pa nga sai school da recitation monologue ka tarok pa da nang di sing ne kai tau da gi moibung khong gera natraga na nang je ta apa ma khalu asa ko da ai je wari li gi na matam da khoi gi uyum poksi gi het thang na bada tiger ke mana khoi gi khul sida oja ma oja ai gi adi guru ni ado lai khidre oja se ko oja jina song wari li ba sat pa je khoi na school sat pa je u ba adai oja gi ma ong ma tau tori sida ai oja baba dai na wari li gen taw raga mingoi oja si gi ban jara bada among gi oja la lai khidre oja si gi makha da baba ga taw raga chat raga haina raga wari li ba si swaina haure 1999 swai chi dagi ko aina wari li bagi kalas swaina haujare ada wari li basi matam du di ngasi dagi na sahi kun ai je phil ji sangak pai gi experience sahi kun je mapung phajarak le ada matam du khoina sappa kanda khangau de manipur sakhot ki basi awon ba mala ki basi matam gi khongsat thingba ngamde matam du khoina school chappa cycle da chalam me ada wari li basi khaga tam sappa swaina cycle da chalam basi da tầm đó khơi phải dùng sắp basi imana basi ada yang masing sina nok na boy kariem na boy khơi ki wari liba phải dùng sel lagi di tầm đó han thaba thak ta leiba adum batongan ba khơi ki samaj na mit yang khak matam da yeng yo hojik ta di ai khơi ki nap ki oi ba phi sel leba makai he na ai khơi ji sok thok sabai isa da nuai ja wakhal ge ing ja ba ai ji pukning wakhal oi sam thok badong na hojik ki matam da nong oi re e adrung masi awon banani adu matam da ji khoi gi high school life sida cycle ga thau ga phajong set la ga ikai na mai amang da wari oja gi tung ilne kai na khoi oja ji da gi bori da ga swaina sum hausarak le 1999 da gi phil da swaina sangak pana ado tongan ba hojikti manipur gi masak nai ra oja sing academy award di state award di tongan ba mayam le mina ai som da pam da sang salu ra bani na he na masibu kala ji da sum mine ga nungsi bidana ga mati amaga sum wari ga li khotana ga lupa manga sapi ani sapi bau thari sai dana sai kun muki mamang da ko sandi sapi bau thari ko adum ga kan tha madu nungai ba amaga tawre raga mayam na ga haiboi toi mai ga singa chang ga han ba mayamang thokpa hairen adu ga di adu stage da recitation monologue taw pro da mai ji tha gi ba thu ga hai tare ko adu go mu mam top mayai si dai khoina wari ni ra kanda adali na khong ase sare na ga hekta kai hai tare ikai ba mayam du gi mit se chana ba ngam de mi mami che re ma yaw bu dong lai khoi gi mayam ang sang mit chana ba se ngam de han ma thol bu kan de hoju pu di sum ai gi experience tu na nungai gre ko swai tor ga wari gi lam si da hosara pone hai ta ado ozana ngasai gi wari liba gi lam sida yor tarak pa matam sida ne ihan hana likhiba wari si oza ningsing bangam magadi ningsingi yam oza adu perform macham tang to biragadi yam nungai gani na khanje ai na han ba ihan hana to khiba si ligi se khoi gi kunti na sana gi le hau kat pa na mahabharat ki manung da adi parva gi yam na phajaba tanja mani hana tamba hore tamdu de hindustan boys daga ozana matek yam sangi wari je
नोमगी सैफम अमनी सैफम अम हाइबदी नोमगी पुंग अनि दगिना अहुम बाउजी वरी से नम लीरगा मायाम दा आर्ट की मोइबा माहौ से पीब ngam वरी ने अदो कोई मतम दे फादर मिना वरी से कोई पुंगायम दगा लीबा मिनिट 10 कुन दगा समझनना संकेम हाइतंगे कान लीगी बने अहान बाई परफॉर्मेंस ती ओजाना तंबीबा कान दुर्गा पूजा जी याम लाटली दुर्गा कोई लेकाई के दुर्गा पूजा लाट पजिदा ए सिंगले नंग वरी लियो मती मायाम मांगदा खरगा सुम थोपा होनवनेना अखोगी लेकाई दुगी अहलमन सिंह अदि ओजा सिंह उयुम पोक्सिदा दो माइ तरगा दुर्गा पूजा लाटफम सिदा अदि काउइनेना हिंदुस्तान बोय दो साइगी ममिंग जी इसल लेरगा लाइरिक फान मांग दो थमबेरगा अहान बलीगी अदगी साइगी मती अम खत अदगे थौगा तौबी मरक्ता वइना वरी जी की मरक्ता की वइना तौसरगे को होय याय असागे कुंतीसिना महादेवदा लैकत पचलुरगा गंधारी के खनरकपगा हलकपा वादना लैबा अदैदा मचा मंगा सिना विद्यातम हलकपा ममाना कपलंबा सिगी हंगकपगी डायलॉग अमखक सम तौसरगे ससा ngasidiना खोइना सिनाउ मंगान श्री गुरुदेव के नाकर विद्यातम सत्क्रिंग इमान इबुंग जोगेश्वर महादेव की पूजा सत्व मतम नमहन महारानी के थेंगरदन ngasiदी इमाबु सेवा तोक्लोदन यैबिगी फुबिगी सैबिगी हन्ना येंगबद इमागी दमक पमभम तिंबिनब कनाल मतम मरुदि खांबिनब लैखिद्रबद नोंगी मूर्ति ओइना लैबिरिबा अंतर्जमी ओइबिरिबा इबुंग जोगेश्वर महादेवन मखुत त्रेसुन गलोइना गरब कोंता जता अपन गरब लेने खवोन गरब फुइन हव नोंगी कुछु बुंगम जगरब आइबुंग जोगेश्वर महादेव की स्वयं मूर्ति दो इमागी मांगर बिरास ओइबिरिबे कुंते इमागी प्राणु कन्बी कुंती गंधारी करिगिनु न कोयनी खनबम इराई लेतबगे मतौहुना महादेव की मंदिर से लाग ने नखोयनीना यैनरिबा फुनरिबदी हाई गंधारी नंग निरिबा बोरसु अइना पीगनी लैपाकी फनबसु अइना सिनगनी नखोयनी पुन्न सेवासी चमिनौ हमदोक्लोबदा मा गंधारी प्रभु ngसाइना यैना द्रिङै कालग प्रभुना लेंथोक पिरेना विचार से ताकपिरमदग कयाद नुगाइगदब हौजिकति यैना घरबन आइदि इनाउ कुंति के सेवा सत्पसे ngमजे खरेरो ngसी प्रभुना लेंथोक पिरेङै मतम मसिदा आइतद सेवा सत्कदबनि इनाउ कुंतिना पूजा सत्कदबनि हाइबा अताबि विचार मतम थंबिरमुनि प्रभु शिव महादेव हृदयगे मनुङ मदद विष्णु बेमा हे कुंति नंगी पुकनिंगदि करी निमित अदुदा इमानदी प्रभु ऐदी बेदा बेदी हाइबदो लेसेते दिहेगा प्राण ग बिसेद ओइद्रिबा फावदं इबुंगो की शाबास दे ngमहनबिउ प्रभु की कृपा दे फंगजरबा नुंसेबा इसा मंगाबु प्रभु न माता पिता सके दे इसा मंगाबु साउन बपालोन तोहनबिउ ममानब मिरकिलहनबिउ गुरु की सेवा प्रेम के लमन सगै उधार मिंसत उरोम थेटपा ngमब कृपा पिनबिओदन इमान ताकपिरबि अदुबु इश्यमन गंधारी नदी ऐदि माग सेवा सकमिनब ngमनरोई हाइरकनबदा निमित अदुदि उपाय लेखिद्रबदगी जुगेश्वर महादेवन हयेंग नोंगालकरब मतम मरदा सनागी मसुमान गरब लैनाग लैखो कलवैना गरब लैहाउ लिसिंग पुरक देरेग महादेव गे फम दहाना पूजा कटप ngमलबि मदुगी मबे मा हाइबदु ऐ ओइरगे हाना पुरपदि ऐ लौगनी ओना पुरपदि ऐ लौरोइको हाइरम देरेगा इबुगोगी फंगंद्रब सयंग मूर्ति बु अंतदिहान ओइरगे नोंगी मूर्ति एदुदा हंजनगी अवाब कयाग लोइनरिगे इमाली लाइरबगी जोनोमदा जन्म ओइरोगान सनागी सनिंग लुपा सनिंग हाइबदु लैतगन हयेंग नोंगालगन मतम नदा प्रभु की सेवा ngमन रोइलेदन अवाब प्रलोइगी मैरुदि इमाव चिंतागी पोलम पूरम लेरिबनि इमागी मापांदो साइदि सम टेंशन जाय ओजा याम नुंगाइको ओजागी परफॉर्मेंस अदो मदांग स्वाइसिदा ब्रेक अमतंग लौजे ओजा इम्पैक्ट टॉक टू मणिपुर बु मीडियंग तादुना लेबियु मतांग स्वाइसिदा ब्रेक मचा अमतंग लौजगे इम्पैक्ट न्यूज़ ता इम्पैक्ट टॉक टू मणिपुर येंबिरिबा ख्वाइ खुदिंगमकपु अमुक हन्ना ब्रेक की मतुंगदा तराम ओक्चरी ओजा ब्रेक की मखा तारकपसिदी ओजाना ओजागी हौरकफमगी हाइदी
tammakpa bidya sibu tammakpagi matangda thambikhre ko ado ozana hojikna karamba ozagi makhada tambiri habdo adugi matangda su khara thambi ai han ba adi guru di saiming mai panjagre amomgi oja lala singha to ani subak guru si pukhau iran pamsid laiba okram oja baruni Manipur State Kala Academy awardee ni ai adi guru mamang aina panjagri bisisu Manipur State Kala Academy awardee ni aduga ani suba adagi mayang gi mamang de hena masak naiba ma oigena honor pa tongan tongan bajar singi su moche lodaba yarakta banina ai gi kongpan da laiba oja laikram oja mani singha oja sisu Manipur State Kala Academy ni adra hoje hojikna mapung oiba ina inajari bisina Manipur State Kala Academy gi awardee aduga all Manipur Wari Libe Association Research Center koi khurai soyom lekai gina president oina thobu biriba ningoina panjarabada chabungbam gi oja kondom singha gi makhada hojoje adum makhata na nainajari haija do tar oja bidya tamakpham oja gi matang de lari aduga ojana sigi wari libagi feel se sida changapo matamda thengna rakhiba struggle hek hawrapadagi na even ngasi phawbo orabasu thengnaribo oja gi struggle financially emotionally mentally thengnarpa struggle se sigi matang da su samlapa mathambi oja masidi hangkan yengrogadi yamna khoi imung asi lai imung da matamda khoi pi kandadi saba thakpasi khara walak hai tare ai le rakpoina yamna wa khre awa badudi saitharu da su tari ma aduna khangbi di aduni ai gi awa badi aina ai tana khangi tari ma aduni khangbi di habduni ko aduna awa ma yama thengna daki mastaida wari sida ai yam pamjana somda di changjan gare aina artist ama oige na wari liba sida ai artist ama oige na dum pik ingai matam dagi ai jenum sum lerak pasina school chali matam dagi het halak pada vidya ju tamna bo honarak pada adai high school life tadi khrabu hau gi ba je awanu ngai je kaya koina ju laksan madu haurak pada ngai na kaya khang haudre college life ki matam sida yamna awaba mayama thengnagi class yaudab su yarakta adagi general line sida ju hena sangsan dragadi mi ma adagi samaj amalda ai je lep ke habi taragadi ai education line ji yaudab di yarakta banina madu su sang da yade adu profession ai pamjaru ba wari liba class de jo sang na bo honarak pasida chen dana class yawramaga phajom phurit pureraga kharaga liba si haujara college ki matam jida di saifam puba haujarak le masidai da awaba se duki matik thengna gare ai isagi gari ama high school life tadi cycle ama tawraga punsi si haugre adu college life tadi gari ama laige na khona basi ngam da adai mai pa da hai ro su adum ngasai kaya anam mana koi gi baba di like susi under metric ni aduga mama di like si mangal kha wale aduna ai di som the college like su tam dabdi yada bani na wari si ga sago na raga college ki matam se khaga liba horok padagi aina wari liba chalu badagi phanglakpa mayam nung sibi dagi thabi lakpadagi mayam pi bi da kina dagi khaga dagi emission tawraktana ai gi punsi si den dum wari si ga sago na raga lai khoi ojana he haiba ma lai mi oi badi wari de gi poglak pani wari de saurak pani wari de sigi bane dialogue am khak lai sigi wari sigi dialogue to ga ai gi pun sigi khongja si de yamna chana ba dona ithan da sum kai haiba tare wari de gi phanglak pa mahau dona ai de like tam sare awa hoi amaro da seng haijara ho kan da ko college gi emission torok pa de gi hore ai ithan da na ithan da haiba di family ki gachi ai kaya financial je financial de family ki dagi side dagi di ai kaya gachi phanglak tare ba college life sida ai wari mi sum saifam chacharu badagi mayam nung si bidana kha thabi rakpa madai phanglak padana ai gi punsi khongsat che wari sina emission tawrak de college free period admai tawraga college life sida lai patam da ai gari si lai ge na khan ma wai adi mana mayam se friend circle je sum la mana gari masa thongnai adigi class yauraga mi gi wari ma
ngasai chat loksal ro mina chat tabdi ya dabri na ta octor da adagi bus ta music ta hojik kan ge chele passengers da chat padi ya dabani na isa gi gari ma loina draga di yarakta bina tamda khoi mama ngai besbar kai na super kai na gari am le ram bidana masi ama lai masi ama lai raga adugi tun box da I phajom je lairik kai kai se oi option doi ni police lak poj da ise aduga oren class yauram maga class loirak pa kanda matam da college da joje mayam na nong si bidana college gen secretary ge oi khiba ai ge biramgon college da gen secretary board ka liap tan ko tan gen secretary ge oi dana union show je ina pai raga taw le mena ai je hekta ai ge kano loirak pa kanda class amani yaur ge thak ke sai matam di ang le mi hijing pot ai je bo khoi ge pung ani da gina ani khrai khalaga di hijing pot se akoi wari hongthoi ne machine nang na bai na mo college digi mafam do arap ge barto loksalo je madu nang na sen doi ne madu mangjong nei class se leithorok toi ne aduna sai ai yum dei lak pa dai phajom project pu la awani do phajom project pu la awina union room sai na sang laga madu ai na dress change tawraga amuk nang na mafam thom sen ba awa ba ji di loiba khamba nai dra wa ba ji adugi matik mai pak na ba lambi ma sangat pokona bada ye khai thingai ba adagi mayam du aina phugai ramnaga satna bo hona bada thengnar pasti tamu bogi adum masi ju tongan ba epic amoy leirani haijam dar oza adu ozana asum tawduna struggle mayam am si thengna duna la eko aduga ngasagi phanglakpa mahai award and achievement mayam se ozana hek phanglakpa the howrad nauringai dagi how na phangaki ba award sing dagi hoji phaugi phanglak ba award sing ja si so happy tang mathang happy tang pan bi waja awa bani nuai bse gi khoi nuai bse wari li ru dagi phanglak pa gi mahau da khoi nuai ba hai ta ne nuai bse 2005 da minister of culture da as scholarship om thai scholarship tha bse da madu ahan ma tha bani ahan ma tha ba 2005 se da as scholarship se khalle na call letter je postman jena ko yum de thilakpa ai jena mi to saksari adagi di chithi la ha do kari gi no na yeu kanda ai je select tawre hakpa da numit da I tak na phau gi do tu sung ge ai na akoi ima je ai na yam ngak na kau gi ba ai scholarship phau re si yo re na hau da to gi do adugi yamna scholarship ama sum phangu kanda ai won di ka heptare wari aina tawjaru budugi mai phangjarak le haina harau gi bedo adwaina scholarship phangu yam harau ba mo khak ai gi heta thamoi haksang tu sung ba haidu madaw aina oigi ada hojikti aina tawjaru bugi mahaina jaguru gi adagi maru mapang mayam gi kripa dagi haija batare 2000 12 sidana Manipur State Kala Academy gi scholarship phangre aduga 2011 dana Manipur State Kala Academy piba Young Talent Award adana state award ni wari liba gi lamjida di state award ji ahan boy na ingonda aduaina phangsekhi aduga 2015 da amu Ministry of Culture gi junior fellowship amu hoje phangjari aduga tongan bamu aigi aina production ama khak khogi wari sum nai khoi wari liba je mi ama tangna wari libani na ada khoina wari phaibok adana wari ani phambi na masi oja jina mama ngai dati tawrama bane adubu sidharakpa masi aina masi hena sum kai hai tare masibu yokhat na ba chakhat na ba sthana sum khanjaruraga ka phil sida wari liba kala som da changjan jarur na kamai tawsi yeng pakan aina project khak Ministry of Culture da aina project khak thajagi lai phawdagi jaikri padagi phawiraktana wari ni phambi haidana ai production amaga mu ai puthokshagi smai tawdana huju phawdagi achievement khara smai na phangsari haijab tare oza makha tarak basidi ozana hujik su panbi ki bako ade wari liba wari phaibo wari phangna ba sigi matang da samlapa ma ozana thambi sigi matang da aina yamna pamjana project su tawjagi bse aikhoi gi wari liba si wari liba haiba kala si het yeng pakanda yamna masibu kala si sidharak panara
नत्रगना मयांग मिएंग दा हंथबा अमा येंग बदौना हे उइयबा अदगी फैजोम फुरित सेटलगा स्वाइना वरी लिबम नि सत्पा कांदा तोंगानबा कनागुंबा मिटियेंग अमना यामना हंथबा थाक्ता थंबदौना हे उइयबा वरी लिबसिना हौजिक ममांगैददी अखोइगी स्कूलिंग जी लैरक्त्रिङै ngaliङै matam हाइब तारे को स्कूल जे हौजिकी स्कूल सिस्टम जे लैरक्त्रिङै दा अखोइगी बोरा दा फम्मगा सेथा दा फम्मगा लैरिक तमिङै matam Japalan mamang hai tare ko mamang amsung matung sigi yengol kanda wari live sidi sauruba schooling amaji wari live na oiri mangon da chat na lon chat thaksi khasi mama mapa gi lainari ba isel dharma gi lambi punamak se wari da loi na yauraga lay tongan ba art amane art punamak ki su hauruk phamne wari ba script dagi mage tongan tongan art tu gi masa ko thokri bane drama su wari ne अदु वरी पुनमकि वरी सिदगी पुनमकि पुनभम नि होभम ने असमाइना लैरिबने अदु सिगी लैरिब वरी असे यामना नेमथबा हंथबा थाक्तनो कनाउनो येंबि अदु मसिदि दैना हेक अखोगी स्टेज फंक्शन लमा तवरपा मतमदा थांग ता पुंग सोलोम जगोय याम तवगले अइना सुम खलुर कांदा वरी लिबसिना स्टेज परफॉर्मेंस अखोय उत्पा यादबरा आई वखन आई थमोइदा फावरपने स्टेज परफॉर्मेंस मसी उत्पा यादबरा अखोइसु याइना वरी लिबसिसु सुमनगे रिलीजन फंक्शन अखोइ पोकपदिने सिबा भावबदा लैरिबा अदे सोस्ति करम लुकुन थांबा चवुमबा युम संगाबा हाइजिंगपोर अदगे सोरात उसोप सिदे वरी लिबरे लोय लिरि लोय सनरी सिगी सनरी सिदगी हेन करी अखोइसु स्टेज परफॉर्मेंस याइदना इथन सुम खंजरोगा मसी वरी फाइबो अमखक मीम तन लिबना तन अनिने लिबसे आई तो अनीना परफॉर्म तौगदा अनीना परफॉर्म तौदोइने अखोइगी कल्चर अखोइगी ट्रेडिशन सिजु काइदना मी अनीसिना फमनरगा अखोइगी मसी थामा सुपना वर्कशॉप से तौरगा प्रोडक्शन अमखक आइना पुथोकसखि वरी फाइबोक्सिदा अखोइ अनीनी कोइनी फमदोनि फाइबोकि मओंगसिने अखोइ कमाइ तौगे ngасai आइना लीबा वरी दुदि इथनतने लीबनि दो अदगे हुजि फाइबोक हाइब तारगदि भीम सारनी अदगी आइगा पार्टनर ओइगदलुजना कुंतीबु सारनी नत्रग मयाम जुदिस्तिबु सारनी नत्रग मनाव अर्जुन बु सारेरगा अदगी लानबु तौरे कर्ण अर्जुन बोइरे अदगी द्रुपदगा मस्ते अर्जुन गा लानबु थेंगनरे कर्ण अर्जुन बु लान अमना कर्ण सारने अमना अर्जुन सारनी तेन कापनाबा मोन एक्टिंग अभिनय तोंगानबा अस्तेदा नैनजरगा अखोयु स्टेज परफॉर्मेंस याइना मसी उत्पा याय हाइबजे अदोमदा आइना वखलदगी पुथोकसरगा वरी फाइबोक्सिसु अमखक प्रोडक्शन जे मफुंग फाना दमाइना पांथोकसगी हाइबतारे वरी फाइबो हाइसिगा वरी फांगना बाइसिगो जा अदुम सब माने ममिंगदि तोंगान तोंगान बनि अदो फांगनाबा हाइसिसु ngसाइगे वरी अनि लिबदा अमदुगी मागी खोन्थोक अमगी खोन्थोक अदुगी मतुंगिना तोरपदु माय हाइबतारे अदो ओजा अखोइगी मतम अमदा लैरमिबा वारी लिबगी ट्रेंड सिगा होजिक लैरिबा ट्रेंड से सिसिगी मतांगदा समलप मस ओजाना थंबियो ओय अखोइनादि आइगी हौरपदगी हाइजब तारे को आई हौरपदगी आइना खंगजबा अमजना होजिकी ओइना थमगे अदो ओजाजिंगदना आइकोइबु तंबिरिबा ताकपि ओजाजिंग थेंगनरपदना ममांगी ओइना सुम थमजरबदा को ओजाजिंगदि ममांगदा वारी तमलकपसि यामना कीना हंगोइना अदिगी ओजा मने न लाई दौना निंगबा ओजासी हेक्ता ओजाना तमकपा कांदा अखोइदा ओजाना मो अखोइदा तंबिदोइना आइबु ताकपिरिबो ओजाजी अखोइदम तंबिदोइनेबा अदुनि ताकपिरिबो ओजाजी अइमोदा तंबिगी वरिदुनि अइना ममांगी वरि अइना लिजरिसिना को यामना थांगलरगा भक्ति की लंबी हाइतारे को सिदैदा लुप्पगा ओजागे नाकसिदा दम युमसिदा ओजाना चटले चारे तुमले इरुजा माइथजरे मतम पुना मक्थे ओजागा सगोनरगा वरी जी अदमाइना सगोनरगा तमलाए अदुगे याम नहा ओइबा कांगबुसिंसिना ओजाना सुम ताकपिबदा मतमदुदि वरी जे मखोइसे लिदि मीन्स माना हाइबसिंबा तारगा जुको मंगोंदा ओजाना कोई कृपा हाइबा तारे को सिद्धि हाइबा तारे को हेक नानबिद्रगे नंग असिदगे मामतो पुरेरगा वरी लिबा म ओइरो हाइरबा कांददा महाकसे लिबा ओइना सतनरमी हाइना अदुमाइना तवे अदु याम कोइना माना ओजागे नाकसिदा तोरोट खोंदाना दना ओजागा दम ओजागी थौगल लोइना सतलगा लैरकपसे
माना लीब ngमजरगसु ओजागी याथंगदो फंगद्रगदी लिरमदे अदुगा हैरे हैगसु ओजाना खंगे हैगसु मा जेदा पुथोमदे करिगिनो हरकांदा मपुंग फाना हैतरी करिगुम पुथोखरगदी पुथोकी बतारगदी माजे कया नैनब वाटलनी हैबनो मित्येंग अमा येंगबरा मतमदगी ओजाजिंगना अदो हौजिकेदी कोइगी अपिक अपिक बांगांगसिंगसे जगोइबु तंबिरे पुंग इसाइबु तंबिरे वारीबु तंबिरे माजे हाना स्टेज ता नत्रगा फील्ड दुदा मागी करम मदुदा लीननबगी सटनबीसे हौजिकी मतमना लाए अदो मसी लाइबसिना आई वखंदना मुको आई वखंदना मसिना क्रमाई तौरिनो हाइबा कांदा हौजिकानगी आंगांगसिंगसिना लीरिबसिना अदगी जगोइ इसै पुंग तौरि मयामसे हौजिकानगी आंगांसिंगना तोंगान एजुकेशन की तोंगान मांदा महाव अमा फंगलकपसिना मसी ngambana हाइदनसु आई वखंदना दुमाइना फौजै हाइबता ओजा अदो अखोई ngasi gi program asisu loichalakpagi pungpham asi yoksilakpana ko wari libagi feel sida hogala iba experiencing da karam haina honaragadi mapung phawa wari liba artist ama oigedage habado oja gi mota or message oina thambi oja wari liba ama oina asak naiba ama oige habtaragadi ahan bada aina sien gadaba matam punamukta kawroida punsi oina kawroida ba aigi gun haiba tar discipline थाक्सी खासी मसी अहान बदा लाइरने अदवा ओजा गुरु मसक खंगबा मसी अनिसुब ओइना मसीबो ओजाबो गुरु बाइगा मंत्र स्वरूपनी हाइनबा लै अदनो ओजागी याथंगबो ngang na satliba mahak ado mai pakane discipline ga ojaagi yathanga amadi magi phije chaksa mioibagi aigi phije chaksa haibisdaju tongan ba aigi punsigi lambi satkadoribadуги mai paknabagi achobo lambi amane asi ai thamjani ओजा यम नुंगाइजे ओजागी मतम चिल्लबा दुदगी काइथोपीदुना खोगी स्टूडियो दा ngasi लेंबिरक्तुना ओजागा वारी बताय सानबगी तांजा अमा पिबीबगी दमक्ता ओजाबु नखै लेतेना मुका हन हन थागचरि ओजा ai kai khumna buchaba galoina mukana ikokna khurumjari ngasi gi damakta di impact news ta impact talk to manipur yengbiriba khwai khudingmakpu ibethoi thokchumna amuka hanna khurumjari mathangi episode ta anoba personality anoba guest amaga loina na laksage until then